کەسێن و گوندên wan li Rojavayê Kurdistanê li ser sînorê Bakurê Kurdistanê ne ev çend salin jiyana wan hema bêjin bûye cehennem. Ne roja wan roj e ne jî şeva wan şev e. Ne dikarin pezê xwe biçêrînin di nava zeviyên xwe de, ne jî dikarin zeviyên xwe biçînin û biçinin. Çima? Ji ber ku qenasên Tirkiyê li aliyê din wan didin berguleyan. Xelkê ji xwe re dikin nîşan yanî. Bi kêfa xwe xelkê dikujin, birîndar dikin. Tu kes jî hesabekî ji wan eskerên Tirkî naxwaze. Bi rastî jî bi tu awahî nayê qebûl kirin. Xelkê me ne maddeyeke tecrübeyê ye. Ji bo ku qenasekî Türk rabe li ser sînor sebra xwe bi kuştina xelkê me bîne. Xelkê me li ser sînor ne fîgorekî lîstika popciye jî ew ji xwe re pê bilîzin, bibin û bînin û bikujin û birevînin û birîndar bikin. Dixwazin di gundê xwe de xelk weke însanan bijîn. Lê eskerên Tirkî nahêlin. Em ê niha behsa qurbaniyekî wê bûyerê bikin. Bûyera qenas avêtina ji aliyê Tirkiyê ve li dijî xelkê me. Navê wî xortiyan jî zarok e dî nexorte. Abdullah Berzan Ahmed e. 15 salî ye. Niha 15 salî ye. Lê di 15 meha nehan sala 2018 de li dema ku ji dibistana xwe vedgere gund li ser bêdera gundê xwe ji xwe re dilîze zarok e. Qenasekî Tirkiye Abdullah ji xwe re dike hedef, dike nîşan. Fîşekekê lê dide. Fîşek di gurçika wî da diteqe û ji hev perçe dike. Qenasê Tirk hemû hinavên wî tîne xwarê. Tevî ku hatiye emeliyatkirin jî lê rewşa wî gelekî xerab e. Niha felc bûye. Pêwîstiya wî jî bi emeliyateke lezgîn heye. Emeliyata wî jî tenê dikare Ewropa çê bibe dibêjin. Eger niha neyê emeliyatkirin ihtimaleke gelekî mezin heye jiyana Abdullah bikeve xeterê. Bêşansin ew welatî yan jî gundî yên Rojavayê Kurdistanê yên ku mal yan jî zeviyê wan li ser sînorê Rojava û Bakurê Kurdistanê be. Salê bûyerek yan jî du bûyer car caran sê bûyer rû didin. Xelk dibine qurbaniyên guleyên bê ser û ber yên artêşa Tirkiyê. Ev gundê xerabkortê ya 6 kîlometran dikeve Rojavayê bajarê Qamişlo de. Wekû tevaya navçeyên sînorî rastî guleyên bê ser û ber tê û carna jî guleyên nîşankirî wekû ya ku li Abdullah ket. Abdullah Berzan Ahmed yê temen 15 salî. Di Septembera sala 2018 de dema ku ji dibistanê vegeriya û li ser bênderên gund dilîst, rastî qedereke nexweş hat. دربخوار وجوي دميفا العرضية مالا محما خراب يعني مدبين لاو كيم بيشيا ما حلو من كان شفتشكي دركش خل سر بيندرا تركا قدنا صابيتي في شكا متفجر عافيت لاو كيم ما ويجاغي او سعاف كرماني مش القرشكاي كت الفيدا والعادي دركت ماني مش فا فرمان الويدا دكتور عملي واتشكرن قرشكا لاكم يك او ليكد فجريبو كولونينا حمي قلبو هيانا كولوني هيج دربيه قسطره هيانا هند مثاني ديه ابتصالو نيفي ناد في وضعي دي دكتور جو يعني قرشكا يك شويه عادشي مضروب دهش صدي چارده برغا د پشتا ویدنه دیجی پرستیاره روپیده لجم پزیشکانه سه پزیشکین باجار قامشلو کل عبدالله کوم بون هیا او جمرنی رزگار کرنو را کرن شاما پای تخت نشترگرین سرکفتی جیره انجام دان لی او نشترگری تیری ناکی عبدالله وگر زاروکتیا خواه موفكات دواء قطنية تانية شكستية وتعدل نخاعتية تعدل ميجية بشتيهاتية وشلل طرفين سفليين إمكانياتي وإمكانياتي منطقية وإمكانياتي في منطقة كامل بما فيهم حتى شامي حتى دولتي مجاور ناقهنا أنه تزرع خلايا نسيجية شكي فلذلك أفضل روكا هني أنا عمري بو بوصل كصلاة سيادة محتاجي مركز متطور لدرب الأوروبا كاربن انه زرع خلايا جرشكن
لگور آمار نخوشخانه روجاوای کردستان پارج بر گله سینور جودکارکی جیانا خوش دست دو سه کسی دنجی بریندار بون. ای سال به دهان سری پازمرار چون و دو موسم ای سال ده 11 دونمارد جالی لشکرین ارتشا ترکیه شوتین. تی ریکتنین راست رازجی جبو آرام هشتنا سینور دناف برا ریف بریا خسرو حکومت انقرای ده تونیه ویویان فتاح روداو قامشلو.